thina washo wo sasambe swathi imali yakho right ulayo amagama abo bengicela sidle imali yakho ule autopsy ngiba nemali ubusapasapa shwele wawo siyalingwa sisehlanu uthi ufuna abane kuwena abababa kumanje abasibukayo uyasetha umatende lana iyasetha ewumfoka dlamlenze lapha sizokhala mkhoma sizokhala ngoba umlando lona umlando ayikhale ayifuni ukhala again uyabona lento abayenzayo iwubuhlathi ibuphuphule ngoba manje bathatha lena ingane bathi ime phezulu lena ibhosheleyo ayikhale ayiziyakhala uthi lena yimiswa pheko kwebhilidi kuthiwa ibhoshele lena ibanzi izolo ikhulu dakiwe niyaphila seningaphakathi kwakuthi usungena seningaphakathi lo professor cha lapha namhlanje ngithi ihlena nawe umfana lapho umfoka hlamlenze umathende kaphela umathende siyaphila ayikho inkinga kamathende shaya isiginci mathende asifuni manje angazi lapha mhlawumbe ufana ngizokuthola umuthi thizeni ubhuti usicela incane lapho sikhufele umoya hayi bo abehla bathanda hayi bo lokuzana abehla bathanda ngaphakathi umoya ufuna kulapho kakhohle usungena